Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange nisan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Shnong Nongmensong haka pratrik pra kalapan hap perdana ya ke Jubili Ksiar haka bau ba balong MLA ke pentor Kra constituency ulalong Kongsan. Lapan Shongkun ya ke ni ke Jingrakhe dagi jingpen berngia balai paujaj na ki samla ke Shnong Nongmensong ki hebrit ki longkpa ki balai shimenta pura haka ni ke Jinglek men rakhe ya ke Jubili. Haka ni ke sngi la samru ya ki khusnam sya ki nongjob haka Jinglek kai boper bala pelai pai baru ya ke souvenir jong ke Shnong dau Kongsan. Lapan Shongkun ya kini Jingrakhe da Jingdon Langru UMDC ke Maukar Pentor Kra constituency James Ban Basayomai uba bindo lanong usiem ke hima melim bat kiwai ki rio rang ba jong ke Shnong. Tengah kibok ke dulang bagi Shnong Nongmensong ke jongi bagi pemi bun ba ki kon samma gentei bat chandran nadu kanang ni ke stem ke bat tumai jong ke stem ke banuan bagi mi ki kon chandran gentei bat chandran Kikon ke balong ke triple, kikon ke banang ke bastat, kikon ke balong ke klur jong geri, bagi klur ke bangin yoi bon ba ke tingsain, am dah Nongmensong, nilai ke tingsain ru, haborok ane ke ri India ke jongi, haborok ane ke Perthai ke jongi, dengan baling ba ke Jingdon ke jompi, ki Shnong Nongmensong, kamtam, bagian permi kita kikon sedang bagian thai, kikon ke klur geri, kikon ke bapaunam, ke bawara ke buram juga yeng asam, ke bawara ke buram juga Shnong ketau. Ni kerpa lepi baru ke Nongmensong bagi Nongmensong ke bekit kia berkentiu ya ke imlan salan berkentiu ke Shnong ketau berkentiu ya ke jingim simet ke jingim lang baru nak bata ke buram jong Shnong nak buram jong yeng baru kanta be nak bata ke buram jong play.
Same people and all the same faces. So why in the hell does it feel like a different place? My friends for a girl's night out. Seems